Dobar dan svima! Danas ću vam pokazati Best Buy SSD od 250 GB. Cijena mu je točno 80 eura, ali na oglasu sam uspio pronaći verziju 512 GB za 80 eura. Naime, radi se o Samsung 970 EVO Plus SSD-u kapaciteta 250 GB. U praksi se pokazao dosta dobar, što je i nama najvažnije. Ovaj SSD je M2 formata, znači nije onaj klasičan SSD koji se kači putem SATA kabla na matičnu ploču, nego ide direktno na matičnu ploču u M2 slot. Što ujedno znači da ako nemate M2 slot na matičnoj ploči, ne možete staviti ovaj SSD. SSD sam testirao putem HD Tune programa jer smatram da se najbolje vide razlike brzina sa drugim SSD diskovima. Ujedno sam testirao hard disk, pa eto sad vidite razliku diskova. Vrlo važno, moram napomenuti da postoje adapteri poput ovoga, šta on zapravo radi. Taj adapter u suštini zamjenjuje vaš M2 slot koji na primjer nemate u matičnoj ploči, ali isto tako vrlo važno je napomenuti da se sa ovakvih adaptera ne može bootati sistem jer ga BIOS ne prepoznaje. Znači u suštini nemojte kupovati ovakav M2 SSD ako niste spremni na upgrade matične ukoliko vaša matična ne posjeduje M2 slot za SSD. A evo i u konačnici sami vidite koliko mu treba da se sistem podigne. Samo da napomenem, konfiguracija je Ryzen 1200 i 12 GB RAM. A eto, vi najbolje da sami presudite koliko je ovaj SSD dobar. Moram priznati da je dobar jer se sistem boota 2 puta brže nego sa Toshiba hard diska od 1 TB. Moram također napomenuti da ovaj SSD ima NVMe tehnologiju, tako da u suštini i to nešto znači. Tako da nadam se da ste uživali u klipu, naučili još poneku stvar, zato like video i subscribe na kanal, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu.